megalayapost.news. Game over. Kipulit Gariboy District Mtakasi kelapelong gajing telsi kali napang Surabaya National Highway kamtam magatany mau kani gajing telsi kade hedin gajing maham ka kipulit gila dep ban Aisyah kipai ba bakim dai ban pendai ki yong ki LED light bat ki siren claim dayo jing bet nak sarkar ha kani gajing telsi kipulit gelap sibuni kali naduk ki kali arsyaka laisaka hadu sausyaka ki ba penkenya ki kendon an da ka ba pendai yong bat ki LED light ki bataba ban penuit ye ki wepat kinunya surong tanggata handai bunru ki kali ki shuttle si kim shem na don ya kikot isla ki biang kum ka driving license bat kikot kali habakren si kinung tok boru additional superintendent of police kariboy orbil masar ulong bagane ki jintel si kadi ki blap long kot kum ki jimpta na superintendent of police ka district ula bandap ru bakathong golong bante lakam ya ki jimpen khen an babon pej bnia e kinunya akali bakindon ya kikot isla ki bapura kat kum ka an badia kane ki jintel si an peteng habaro ki banta jong ka district shushu ula bandap ru da ka bather baki driver habaki bat ya string kali kideru bandon ke jingkit kli ya ka kali ban penbiang ye ki kot isla bat baru ki jingdon kam ये जो ग्लास सब चला रहा है ना क्लियर होना है देखने के लिए They are using this type of lights. फाइन करेगा अभी आपको कौन है मालिक बताया ना हम kita tuh mana This is the one we are not allowing to use this thing in NH06 report. Kumanchuang i kum ka police department ni yat kan kum ka direction jong i sir SP jong i iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begini check ikot kisla i check i license i check lada cateted classes ru kadan kumjuru kumanchu ong number ba nanta ai kan ka awareness man ka por he ni batai he man ka por re kum phin lap him dasi fin i kum chethe ki bon ki kalila se ki mebat ya ka license ti i kerpat ya ki lingba ka press ki stanat ba phedan lang ru ban pha ya kan news ki ba ban pinbyang ki kot kisla pinbyang ki documents na makani ka checking khamtam ndi ta hanong poru sa umya mga thai pin salap sa sning sa bernihat ka checking niele janman kasgi ti kamdi kani ka checking ru kamdi kumanchu ang ban pinjanjari ki ba ngir ngim ko hi ngi so tho ba kani ka highway kidan ki linti ki break ki belis guwahati airport kidan ki lese ki ba ki babe ya ka pangastam ngi so tho e kata imdi ngi khamwan chini ban pinstam na pinjanjari no ino ru pat ngi ko atang ki brew ru lese ki bani apla haba filabat ya khtiya steering pihap simkhya bakato ka kali kade jong fi bat license bat ki kot kisla ki bandan bat fi pimla ban chuan ne ban ong namar mentang ladan ka ni chalan ngan chu check ngan chu plate tang number ngalalap ba filasin si insurance ndakam shu banya wat ai ka kot ai ka tangim ndakam shu ban lem ta matak ladan lut ba ka i chalan ti kani di tang ka jikar pat ya ki ba ba sumba ban bo ikot kisla labih nya khaliru nya suki kamdan ke ba phya ban kerke ban poyek lada phi jinya step phin poyeng extra tang sans 4 minute ru compare kalau di pinya sukiru na thai ka khambha namata kajingha jingbiat khamtam kini galien jong ni kanong poli babun ki accident kilaja menshwa balalap ki kina school ki cross kini alpha school gadan hane kiladon ki accident menshwa tingi kerpat dia baro ki ba mentan ngi yang dia ngathangi i baki beri ki bawan ki ya step ha dan teng haban pha ka kali ru ban be ka police kali jungi ban be nama kim sange ti katu ka pingi ba kipai ba lese kidan kata ka jingting ni kimdi bandan ka jingting i khamliang ni kom ki pulet banong ban penjenjar ne bangin halai phi isu pata mengi check ka kisla lada fi biang ki kot kisla tengah thai pim da kami ban pet ne ban ni astet
MeghalayaPost.news.